Pamikarsa tim UPT Gedong Kirtia mewali ngemargiang program museum masuk sekolah. Program inucap wantah pangupaya antuk nguningayang kewentenan museum saking alit majeng para generasi milenial. Sekolah Dasar Negeri 4 Tejukula dado sekolah ke pertama sani kemargiang program tahunan inucap. Alit-alit kaicen penguruhan ngeninin kewentenan Gedong Kirtia pina ke Museum Lontar pinih lingsir tur pinih jangkep sejebak Bali. Ketua UPTD Gedong Kirtia Dewa Ayu Putu Susilawati ngawadarang program museum masuk sekolah mewali kelaksanayang. Nanging sengkaning kapiambeng inding prabia miwah sumber daya manusia, pemargin nyani mangkin wantah memargi ringkali sekolah sawilang kecamatan. Lianan punika, program museum sekolah inucap taler ngedautin generasi muda mangde melancaran ke museum. Santukan selami puniki, wantah sawetara sekolah sani nyarengang sisianipun melancaran ke museum. Baik ketandane ngaptiang, melarapan sosialisasi puniki kewentenan sekolah sayan eling, ring sejoroni nguningayang keutaman sani keduenang ring buleleng. Asa punika taler, Kepala SD Negeri 4 Tejukula Luh Endayani mausang, dahat ngapresiasi program museum masuk sekolah, mawinan pacang nincapan tur ngawawahin sarin-sarin pemargi miwah penguruhan para sisya ngeninin museum. Dani taler ngaptiang, pemargi sekadi inucap sideraja kemargiang tur ngelantur. Komang Yuda nguningayang.